हायरबा देसाम की सिगुम्बा लेबा की तौबिरबा मियोसिंग अमुखन्ना खंथबिरगा चंगफम थोक्तब नियमदा चंगम जुरिडिक्शन वांग लाना गुमसी होस्टान तौबकी लायंग दा चथरपद डिस्टर्बेंस पीबी कनो ngasi je moi manga taruk la ga koi hostan je thingjilo haidana mamang da thoki bo order ma ka puraga la ki bai hostan je thingjilo sini ngasi bo de tel ba koi diabetes hostan research center sina chahi amaga tha manga taruk sida hoje mi haten 3000 patient layeng khre ngasi bo ge koi chiki perasida aduga hojik angang am chai khang bok te gi chu chahi tara gi nupa macha ma chu fasting the 445 lay angang ma chu only 15 days they could normal the time correct I could ngasi kone research tawro pagi matungina ngasi ge koi diabetes hostana yam chawe examen sibo lai kre aduga suddenly ngasi di khang khang dana haireba desam gi kaino china la ge koi hostan je thinga da bani na mamang da thokiba order aman medical directorate ke order ama haidi mamang gi thore chi 19 July 2023 I kone hoglakpa matam da press ta ikoi na hapa matam da press ta hapa thingwa ina lakhi then adugi makha tar padang ngasi se I think ngasai gi mitiken director ko matam dugi then director ko sasikuma gi matam da sasikant ga sasikuma gi matam da thoro ke ko di nature de depend to buni na ngasai gi mitiken director hai bu gi ko gi different to ngale nature gi de ko na base to buni ko gi host an se ai ko na keno hap to na operation theater hap to godom nate adu ngasi hai ba inung nungai do thokdok si da kari han por ga si gi order si sin na re har ga de sam gi मियो तारा मंगा तारा लागा इको होस्टान दि थिंगजि लोयतना थ्रेट तौरकपा सदे लेखोय बा दु कुम तौरमने नै लाइपाक जे ngasi बोक्ते को डायबिटीज जेंगबिरो हंगबिरो ngसाइगी मी लिसिंग अहुम छोट पेर सिदा चाहि अनि फाद नि त लायंग बंगमक्तना सिकुम इरै चाम मयाम मा कलको याबि डायबिटीज तकी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज पेशेंट अदु वादना लेरप नुंगाय दो ngasi खोनji अनोगम पोम पोकबिरिबा नेचर की लाइन से द लायंग जरागा अदुगी फिबम से दसि माइ थिंगजिल पाइ जना गुम्बा बेस्टेड इंटरेस्ट ता अखोगी दाइब होस्टान से मिफत खरन इनसिल लगा सिकुम्बा होस्टान दि थिंगनी हाइबा वखन चेनबिरिबा मियोय सिंसिबुसु वारुक दब ngमदे तबिगनु होस्टान लमा सिदा ngमगलि पोसे ngasi बगद माइ पाक्तन मी 3000 पेशेंट जेंगाइबा increase tong manipur ja kramai chakhoje karam line da kai tawraga anaba myam ji save toksige khalliba manipur gi sikumba hostal amada kai student organizer amana chimaina threat pi ba hairba aranba order ji puraga jurisdiction jo tongan ba aikoi medical directorate ki makha nate ba aikoi kai taseng na ayush department wai de aikoi unani homeopathy other ayush department असिगुमदा ट्री होस्टान जी तौगद पो तुरे साजे जुडिशन तोंगाना हाइरिबो ऑर्डर जी पुसिलागा ब्लैकमेन सानबुई मोवंग दोंग तौरपसे यामना नुंगाइदे आपिन तौजनिंगबम ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर लोइन लाइके मोइबु थागली करम मकंदा छात्रबु संजान मणिपुर दा क्वालिटी एजुकेशन पुरंग होना बदा मोइन होनर को थौदांग अखोई होस्टान मकैत के अदुकुमति रेस्पेक्ट तौ थागली अदुबु सिकुम होस्टान के जुरिडिक्शन दा चंगसिले हायरगा ngachai mamang da thoki order ji sinaraga brengmen tawbugi mawong mi fata khara tanaraga tawrokba manba mawong che hairba desam gi sigumba laiba ki tawbirba mi sing amukhanna khanthabiraga changpham thoktam niwam da changam jurisdiction wang lana gumsi hostan tawbugi layeng da chathara disturbance pibi kano haibase haija kya duga amarom da moi resta tawde hai chai koi ki trust amagi makada aikoi hostan si ran tawbune trust in maming di netaji subhash chandra bose social mission life trust ki resta number na 5 2024 हायरिबा ट्रस्ट मखा दैखोन एमएल ऑब्जेक्ट यावरी करी यावी ऐखोन ओपन एस्टैब्लिश डायबिटीज हॉस्पिटल वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर एंड अदर ऐखोगी नेचर ग मरी लेलो मयाम ऐखोन ट्रस्ट की रेस्टा तो बकन एमएल ऑब्जेक्ट यावी सिगी मखा दैखोन हॉस्पिटल से चलाइदे आइद सिकुम्बा मनुंग द हॉस्पिटल म चलाइबा कांद करी संगदे ऐखोय लोइना खंगी खांगदने प्रोसेस आराम जुरिडिक्शन जो मांग थोकीब ऑर्डर दु रिएक्ट तौरगा ngasi chatchadna lakpad ngasi muk hairiba student organization desam dena maram oraga hairiba order ji pura laga sida thingadabni haidana lakpadagi aigina police complaint tawre moi mathakta kari gi jurisdiction lanba aram tabuk to aikona tawrise blackmail nate parjakan bani diabetes tagi narak pa mioi singba no bo mapokpi no ba khone riba hospital ba da lakpai maram da jurisdiction wang bulang bagi aina police complaint tawkre moi mathakta phabi yona yarang lakpai protest sikum maina jurisdiction lalan ningte sigi moi gi moina laibodo chumna layan ningi student oina student gi line sida satrabo chawkhat thorangom da jurisdiction wang ma kaina tawhon ningte adu ngasi khona ngasi bawda chilai ba ngasai ge khoi yaura ni
hot water therapy ku ngasi chande ka himsa leiriba kidney patient da last ku tharaba kalai ba machine taru install to ge ngai le ne disturbance mayam pi mamang da bom tamam bo kari mayam so pa mayam leire sigi marak se suman implement to buji to biganu whole salam chalai se na jagi medical directorate ke makha da charai ra punate ai khoi din nature om da nepchan ngak ta chalai jabani parjada sikum gi disturbance pi tan ho ta torai pam moi singse ai khoi aing gi phangbang to sum phangjanu aduga sikum juri jing la la kai khoi ge manipur gi sikum ba kan khalai ba jaga mu muthak ke na kan ba mi phat ta karagi thawin chin se kitang khantha biu haidana si apin tok jagi na si